ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى هي رحمتائكو كم آدت دوهجر مغرب نماز فهم سلسلة غوتجا ممسكتوغا كوريه جندا تفسير كلاهوغا أرغون من أم فهم رواها كدكا نما فواني سورة النبأ نوتا عما يتساءلون من سورة تفسير غلغتو إهن كمون الله رحمتائكو ميري أرغون من فشاني يا بيديجن السورة كمغاوا سورة النازعات من سورة تفسير أد من سورة فتوهم الله سبحانه وتعالى وحي كربا فوني والنازعات غرقا. النازعات ميغ مرادكي كافرونغ فرانة هاروكشكما أكو غدكمون هيبومن حوالو تبوا ملائكة بيكالون. والنازعات إهم بما كافرونغ فرانة هاروكشكما أكو غدكمون هيبومن حوالو تبوا ملائكة بيكالون غندوا الله سبحانه وتعالى مي آياتك هو وحي كرباني. والنازعات غرقا غدا فدا بيغمبا غوتي ابامي هونغ فرانا هاشغندا باكي كرباني. الله سبحانه وتعالى مؤمنونغ فرانا نربما باكي ملائكة بيكالون ادي كافرونغ فرانا ابامي هونغ هاشغنو نربما باكي ملائكة بيكالون حوالي كربا فني. مسورة فتوهم هو وحي كربا فموني كافرونغ فرانا هاروكشكما اكوغا غدكمون اباميونغ فران هاشغندا وكي كوربما حوالو تبوا ملائكه بيكلون غندبا. دمنا آياتك وحي كرباني والناشطات نشطا. الناشطات اي مؤمنونغ فرانة غندومن حوالو تبوا ملائكه بيكلون. الناشطات كوريا واو والناشطات اغمانكي اي ملائكه بيكلون ابهي مؤمنونغ فرانة أباميهم هاشغندا وكي كربمان حوالو تبوا ملائكة بيكالون غندبا هو وحي كربمي. والناشطات نشطا. نشطا ميغ مانكي اوغا تريكما مروبا تريكما فسيها كما اكو مؤمنون فرانا أباميهم هاشغندا وكي كربي. اد كافرون فرانا نرو من حوالو تبوا ملائكة بيكالون اباميهunga furana taka nukunna shekiya gowalabba iruga gowalabbani hadi huturu sifataku ekatun ebekalun gowalabbane e mihira nuba hashiganduge terega huri nuba nulafa furane Allahuge kofaya adaban husharigatmataka nikunnashe ehinduga e furana nikutuma dekolu hadana adi hashiganuge eki dimala bade filan masake Quran ehinduga malaika bekalun e furana gadakamun harukashikama akuga neruvan ad mikota harukashikama akuga nerubuma neruvative ebami honna wara bodeti ventan alamun gendana hagigatuga ebami hunga furana hashiganda wakibe genda bagutuga. الله سبحانه وتعالى أرجو من إفادة ميسمي هم كتير نلبى سلام كرباش. إهنا مؤمنون كفرانا حوالو نربو من حوالو يتبوا ملائكة بيكلون إبامي هم كفرانا نربو متكا إبامي هم كهاشكانو ككاريا بداعنا واهندوغا مؤمنون كفرانا يا مخاطب كربا ملائكة بيكلون بدالوانه رغانو هاشغانوගේ තෙරේගාවා රංගලු ෆුරානේ අල්ලාහුගේ රුස්සෙවුමා දිමාලා දියුමට්ටක තිබා නිකුන්නාෂ දෙන් එහිඳුග වර ෆසේහ කම අකුග e furana hashiganun
nukumegen dan at mi kaman ishara kuraba kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuraba fawani man ahabba liqa allah ahabba allah liqa'ah emihaku man allah baddaru kurang lobi kurakama baninama ahabba allah liqa'ah man allah ebihaka baddalu kurma lobi bodigumbe waman kariha liqa allah kariha allah liqa'ah adi allah subhanahu wa ta'ala baddalu kurma nede miha efada miha ka baddalu kurma allah subhanahu wa ta'ala ruhi wadigen nuwe ehinduga ummul mu'minin aisha radhiyallahu ta'ala anha nuwata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ambi kabanunge terin kambalaku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge gatuga bidalwani ya rasulullah allahu rasulay inna lanakrahu al-maut ahadum kobe mihaki wes marwa nede mihike at rasulullah sallallahu alaihi wasallam mitanuga allah baddal kurang ede mihaye adi allah baddal kurang nede mihaye bigot mifadan hadis kurabumun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ambikambalunna bistimadaagati egemane ki mara nuruhun teribu muga wahaka kaba ehembegen ekamana vidalwani allah rasulaye aharwen komme mihaki wes marwuma nuruhe miheke ehinduga hadis kurabani laysa dhaka ebahake nune marwuma ummidun kura nuwata marwuma benu nuwa bahake nune walakin al mu'min ehennamas mu'minun idha hadarahu al maut ebamihunge gata maru as baddalu kura hinduga bushira bi ridwanillahi wa karamati mu'minunge gata maru as baddalu kura hinduga ebamihun nan ufaveri kamunge khabar devere bushira ufaveri kamunge khabar devere kon kamako ufaveri kamunge khabaru bi ridwanillahi wa karamati allah subhanahu wa ta'ala ge russevun enaya libigam wakan adi allah subhanahu wa ta'ala ge dirati wanta devunta ebamihunna libigen daane kamuge ufaveri kamuge khabar mu'minunna devane ehinduga falaysa shay'un ahabba ilayhi mimma amama ehinduga e mu'minniha enage kurimatige eba maravvuren itura lobikam bodu echen enaya kadnuwan enage duniyamatiga wa huriha mudala enage ambidarinna huriha echekavvuren kurimatiga eba maru enaya ma lobyetikam bodu echekamuga begendan ehembima fa ahabba allah liqa'ah فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه إهم بما إنا إبني إبهي مؤمن ميها إبني الله بدل كورن لوبي كفة إهم بجن الله سبحانه وتعالى بس إنا يا بدل كورن بما لوبي وديجم به دين يفهم بيان كوربني كافر ميها جحالت وإن الكافر هم كشور كافر ميها إذا حضر إنا جاتا مرؤاس بدل كورن هندوغا بشر بعذاب الله وعقوبته انا يا خبر دبني كون كمكم الله سبحانه وتعالى كوفا يا عذاب الله سبحانه وتعالى عقوبه انا يا تيار كريفا وكم خبر انا يا دبني اهم بما فليس شيء اكره اليه مما امامه بما انا كريمتي ايوا مربورن انا نورون تريوانه هم اكچ بسني نتيجة يكبني كره لقاء الله وكره الله لقاءه إنا الله بدل كرما نوين إده إهن كبون الله سبحانه وتعالى بس إنا يا بدل كربما روحي وديجن نوتا الله سبحانه وتعالى بين فلو وديجن نوية إنا يا بدل كربما أد إهم بما أقول من كم ميها كويس الله سبحانه وتعالى كحضرتك أبدا أبد وس دعاء كرمبي أقول من جن نيمون رانغل قد بونغدي algol menge nimumaki baajwari ufaawari nimumakamuga lebungadi du'a kurung ay algol men komme hengbes kuran jehen kam ad yafa wahi kurbani wasabihati sabha as-sabihati ay jabbuga fiyaja sawa ulba malaika bekalum ebekalum Allah subhanahu wa ta'ala ga amur fulu tanfiz kurabu mataka udung fiyaja sawafa bima faba wadaganwan ad e malaika bekalum wasabihati jawbuga adi fazaga Allah subhanahu wa ta'ala ga amur fulu tanfiz kurabu mataka
fiye jassawum gendawa malaika be kalun gandava Allah subhanahu wa ta'ala huwa wahyi kurabani yafahu wahyi kurabani fassabiqati sabqa as-sabiqat ay mu'minun ge furanata hippawagen suwarugiyan awaswe wadagannawa malaika be kalu at malaika furatama wannashitati mu'minun ge furanata faseha kama akuga neruguma hawalu etibbawa malaika be kalun mu'minun ge furanata neruguma akuga as-sabiqat nuwata ebabiyun ge furanata hippawagen awas awaha suwaruge wadagannawa man hawalu etibbawa malaikatun malaika be kalun ebamihun ge furanata hippawagen awas awaha suwaruge wadagannawan at malaika be kalunaki Allah subhanahu wa ta'ala ebe kalunna kurebbi komme amur fulaka furihamaya kiyamanteri wadagannawa abada abadu Allah subhanahu wa ta'ala ya tasbiha vidalwabun gendawa be kalun naraka belehttawuttaka hawalu etibbawa malaikatunge wahaka bayan kurabamu suratul tahrim ge hawana ayatuga Allah wahyi kurabani alaiha etanugawe malaikatun ghiladun shidad hinharu harukashi malaika bekalun etanugawe la ya'suna Allah ma amarahum ebamihunna e malaika bekalunna Allah subhanahu wa ta'ala kurabbi ebbes amuraka amurfulaka ebekalun nukiyamanteri wade nugannawane wa yaf'aluna ma yu'marun adi ebekalunna kurave huriha amurfulta furihamagotuga ebekalun tanfiz kurabamun gendawane suratul anbiya ge nawara adi bihiwana ayatuga Allah wahyi kurba fawani wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun Allah ga hadratuga wa malaika bekalun ekalangiyan alukan kurma bodawe nugannane yusabbihuna al-layla wan-nahar riya duwalu Allah subhanahu wa ta'ala ya tasbih vidalum gendawane la yafturun ebekalun ekamuga ebbes fuhi kamennati riya duwalu Allah tasbih vidalum gendawane yafahu wahyi kurabani fal mudabbirati amra al mudabbirat ay Allah ga amur fula kaunu gawa kankan tadbir kuraba malaika bekalu at ay insanu ga umra rizqa bare behena baguta adi bare behena tantana mikankan Allah subhanahu wa ta'ala ga amur fula tanfiz kuraba hawalu etibbawa malaika bekalun naki ay al mudabbirat at iswati ayatahuga Allah subhanahu wa ta'ala evani eki masakkattaka malaika bekalun hawal eki masakkattaka hawal kuraba fawa malaika bekalun gandeva huwa wahyi kuraba fa sabaki malaika bekalun naki man Allah ufaddabi makhluqun gaterin emme mativeri makhluq Allah subhanahu wa ta'ala ge ebbes amuraka ebekalun nukiyamanteri waden nugannawane ehenkamun Allah ga hadratuga waram mativeri qadaraka sharafa devigemba malaika bekalun take ebekalun naki ehembegen ebekalun ga sharafa ebekalun ga qadarataka Allah subhanahu wa ta'ala ebekalun gandeva huwa wahyi kuraba fa miwani at den ituram yanani qiyamat duhuga ituru tafsil ta wahyi kurabani yawma edwahum ebahi qiyamat duhum tarjufu rajifa e Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalek fan handum ful kurabashe adi mista kunna bes handan ko debashe qiyamat duhuga bodukamuga wahakata mista kunna bayan ko debashe ei Allah subhanahu wa ta'ala ga amur fula taala fili fumelevum huriha makhluqunta marwegen dane duwahe yawma tarjuf ar-rajifa edwahum Allah ga amur fula taala fili fumelevene duwahe ei adi e taala fili fumelevuma ekuga e wagutu marunu wetibi huriha makhluqunta dunya wakibegen dane duwahe tatba'uha ad e taala fiye fahu anaka ya guligen devana taala fiye bes ade devana fahara taala fili fumeleveni ei mistakun mahshar kurabumataka a taala fili fumelevuma eko mistakun debayaka behigende ebbayaki qulubun ebamihun gahitta bani yawma idin wajifa ebamihun gahitta birun fikkana gossabani ad ei kafiruna fajirun gawahaka
يوم ترجف الراجفة إتعال في فملو ما أكيغا إباميهم هيتا بيرون فكراغند أبصارها خاشعة إباميهم لوتن هناني نكمتي وفا بيروغنفا وكالين بلمونغندان سورة الشورى سالس فسونا آياتك الله وحي كربا فوني وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي أدي نكمتي بيروغن وكالين بلا حالك إورن نركيا كوشهلوباتي كاليغفان دكي ودا غنوان آدمی فرتما بامی قیامت دو تال فیل فمله وما کیگا میستکون دبیا کبهی کے میدانی فرتما بیا کی ابابی ہونگے ہیتا بیرون فکنا گن دابی ہون آد ای کافرنا فاجرون دیوانا بیا کی می بامی ہونگے ایدی کول صفا آد می دیوانا بیا دلالت قدنی قلوب میتنوگا اللہ سبحانہ وتعالی قلوب ا نکرا gesigaga gennawa fabumun ehen kabun ayatun dehawani bayin hittan edwa hun tibeni birun halak wafakan anibba hitta tiben anibba mi hunga hittan edwa hun ufalun foligen daanakan at kafirunga wahakatan itura tafsil ko dawamun allah bayan ko rabba fani yaqulun ebami hun edwa hun budane a inna lamarduduna fil hafira ihuti bigota timammen ambura raddu ko rabbani name ebahi tibanna men alun duniya fonu baani nama kiha rangalu hayye at al hafira ega mane ki kurin tibitan ebahi timan men kurin tibigota duniya timan men fonu baani nama kiha rangalu hayye yaqulun a inna lamarduduna fil hafira ebamihum eduwahum bunamun gendane timan men alun duniya fonu baani nama kiha rangalu he a idha kunna idhaman nakhira at qiyamat duwahuga ebamihunna qiyamat nuwata duniya matiga ebamihunna qiyamat duwahuga wahakata hayan handan koddevumun ebamihun budi kamawani a idha kunna idhaman nakhira timammen maruwegen kashita fiwegen halakuwegen diumafahu alun timammen diruwana heyye ti kiha buddhi qabulunu kura wahaken heyye qalu ebabihun bunye tilka idan karratun khasira tiyab vidaluwa gota e muhammad sallallahu alaihi wasallam kalek fan tiyab vidaluwa gota timamme maruma fahu kashita fiwegen diuma fahuga beyya modrigen diuma fahu alum timannamen ihu uri gota diruba allah subhanahu wa ta'ala ga hadrata mahshar kurabba finama timamme bani abajje beriwe halak wegen ba mi hunne maneki ebamihun qabulan nukure ebamihun tasawwuran nukure ebamihun teden nukure qiyamat was annana kama qiyamat duhun ebamihun alun diruba allah subhanahu wa ta'ala ga hadrata mahshar qurban kan ebamihun qabula nukure ehem bekin ebamihun na raddu debba allah subhanahu wa ta'ala wa hin qurbani fa innama hiya zajratun wahida ekanta ba kan kashwari emme fumele bumage ada ekuge maneki allah subhanahu wa ta'ala ga amur fula emme faharaku taala fidi fumele buma ekiga ebamihun ekkada fiwe fawa kashita alun hama ihu huri gotan ebamihun ga hashgaluta ufedi allah subhanahu wa ta'ala ga hadrata ebamihun mahshar kurabigendal at surat yasin ge fansas timana ayatu ga allah wahi kuraba fabani in kanat illa sayhatan wahida ay allah ga amur fula emme faharaku taala fidi fumele bumake fa idahum jami'un ladaina muhdarun ehinduga ebamihun emmen tibeni tiban allah ga hadrata hadir kurayfe fa idahum bisahira at etala fili fumele buma akiga ebamihun dirigen allah subhanahu wa ta'ala ga amur allah subhanahu wa ta'ala ga mahshar ga bima ebamihun mahshar kurabigendal at allah subhanahu wa ta'ala komme kamaka bes ekamaka vashe efada wahi kurabumun ekame begende egoton qiyamat duhuga bes allah subhanahu wa ta'ala taala fili fumale buma amur kurubuma ekuga devana taala filiga ada qaburtahuga waludei fawa bihunta qaburtakun nukube ebamihun teduwegen ebamihun dirigen allah subhanahu wa ta'ala ga hadrata dan surat qamar ge fansas wala ayatuga allah wahi kurabani
وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ماني أدي تبان رسكلان أمور فلو أي إن أمور فلو كم غامنوي نوي لولوكي اسفي جهال فدا كمكي مانكي إهاوس فسيها كمكي تبان الله أمور فلا كان بجنديو أد الله سبحانه وتعالى إبس كمكا نقول دوم أنت وديجنبا إله نون كم كم كل دوم أنت وديجنبا إله إكما إشارة كربا سورة فاطر سالس هترون آية وحي كربا فوني وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض ودا بيموغا الله سبحانه وتعالى يا نقول دوم أنت وديجنبا فدا إبس كم نوي هريها كم إكلام كل دوم أنت وديجنبا إنه كان عليما قديرا إكلام هريها كم مولا دني وديجنبا أدي إكلام هريها كم كل دوم أنت وديجنبا يفهم وحي كرباني هل أتاك حديث موسى إيه محمد صلى الله عليه وسلم كالك فانا هميا موسى عليه السلام خبر تن أسفا بيتوه أدمتنوغا مخاطب كرباني محمد صلى الله عليه وسلم هل أتاك كالك فانا محمد صلى أسفا بيه موسى هل أتاك حديث موسى عليه السلام خبر تن كالك فانا هميا أسفا بيتوه إذ ناداه موسى عليه السلام إكرك فانو قوم موسى عليه السلام وحي بيقول الله سبحانه وتعالى من آياتك بيان قرباني إذ ناداه إكرك فانا إذ ناداه ربه إكرك فانو رب إكرك فانا نداء بهندوك بالوادي المقدس طوى إكرك فان مقدس طوى نوتا ما بيموغا هنوانيكو إكرك فانا من الله ندا إببي هندوكي أد أيكم بمكان أيكم تنكم بيان قربا موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى ندا إببي هندوكا إكرك فان هندمي كون تنكا كم بيان قربا سورة مريم جه فانساس دون آيتك وحي قربا فبني وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا تبان رسكلان طور فربداك كنافراتون إكرك فان ندا إببي مه أدي بس وحي قربا مرتكا إكلانجيا كتن كربيمه أدمتنوغا الوادي المقدس أي بس فلوغا مرادكي أي تور فربداغ كاري متن مقدس تاني غوتوغا صفة كربا فبني إتنكي أي موسى عليه السلام من الله بس وحي كربي تن كما باتيبه توا إسر حدكي أنامكي أي توا من الله موسى عليه السلام بس وحي كرباني اذهب كاريك فان وداغن نواشه كنتنك بداغن إلى فرعون إنه طغى فرعون غاتا كاريك فان وداغن نواشه إنه طغى إنا وني أنيا وربمغا حد فهن على غصفه එහෙම බීම කඩේක් ෆාන් موسى عليه السلام من الله أنغوني إيه موسى اذهب إلى فرعون كاريك فان فرعون غاتا بداغن نواشه إنه طغى إنا وني أنيا وربمغا حد فهن على غصفه أد فرعون أنيا وربمغا حد فهن على دي غوتكي كباتو إنا أنيا وربمغا حد فهن على دي غوتكي ඒනාගේ කවුමුග ෆිරිහෙන්කුදි උෆම්වා ෆිරිහෙන්කුදින් ඒනාගෙන් දියයි මරමු එයි ඒනාගේ වෙරිකන් නිකුලාගම් ෆානකම නුවත ඒනාගේ වෙරිකන් ගෙල්ලි දානකම බිර ඒනා කරමුන්ගෙන් දිය කම අත් මිකම් වෙගෙන් දිය ගොතකි යූසුෆ් අලයිහි සලාම් එකලෙක ෆානුගේ අඛුන්නා දේතරේග ජහුනු මස්සලත කෆහු යූසුෆ් අලයිහි සලාම් වඩා ගන්නවනි මිස්රුගේ ජලුගා එකලෙක ෆාන් zaman taken heda kurafam fahuga jalun nukuma wadagen ekalek fan misruga azizaka be wadagen ne e be wadaga tuma ekiga ekalek fanuge bappa fula adi ekalek fanuge ebbano ebbafa be fulun huriha be fulun falastinun misra gennabi ehinduga misruga de darifas kolege mihun ufedigen dia furtamai qibtin ei misruga aslu darifas kolu देवना दारी फस्कोला की ए यूसुफ अलैहिस्सलाम गे इख्वानु नुवता यूसुफ अलैहिस्सलाम गे बप्पा फुल कमुगावा याकूब अलैहिस्सलाम गे दारी एहम बेगन एबामी हुन नमिक्यानी
bani Israila ki ei Yaqub alayhi salam kiye name ehmi ma bani Israil mikeni Israil ge darin nuwata Yaqub alayhi salam ge darin komme kas Yusuf alayhi salam ki Misr ge aziz kama wati ve Misr ge berun Misr wadagen Misr ge wazamari wadagen tibbevi ekale ge faanu ge akhunna nuwata Israil ge darin Yaqub alayhi salam ge darinna tafatu eki kantatta tafatu eki mizetta nuwata Misr ge aslu rayituna nuribe fada bodat inayatan ebami hunna liben fasha mikama Misr ge aslu rayitun tibi warabboda ruli asfa ehem begen ebami hunna Misr ge aslu rayitun kamgawa qibtinna bani Israilunna demeduga warabbodati hamanu jehuntan upedigen dia komme kas migota zaman tak vetuwam daniko Misr ge verikaman a Firaun ad Firaun kiyani Misr ge verikaman anna komme mihaka bes kiyani Firaun komme kas Misr ge verikaman a Firaun enayaki waran harukashi nuba nurafa insan ena warab bodati aniyata bani Israilunna kuramun gendiya komme kas migota ena aniya kuramun gendariko edriyako ena nidafa obba enaya huwa fennani e huwa fenuga enaya mi fennani bodu alifan gaden as qib Misruge qibtinge getan halak wegen data ehnamas banu Israilunge getakan evves kahala gellumenwe salame begende komme kas enaya hendunu helevuma ekiga huwa fen ta'bir qurami hunna gowa gena ebami hunga gatuga ena eduni enaya rega huwa fenu ga fenu kantatta ta'bir koddinu komme kas ebami hun huwa fen ta'bir qurami hun ena ge gatuga me bunani tiya huwa fenu ga mane ki banu Israilun ge teren annane kujjaku as kaleg faanuge verikan fundala kaleg faanuge verikan halahu kollawan ehinduga Firaun bunani ehem vejjikama badinama timanna kanta Qur'ana gotaki banu Israilunge ufamba huriha firihen kudinta maralanam ehinduga Misru enage awanunta Firaunge awanunta mi bunani tiyahen haddawa fikama badinama timannamenge rashuga masakke Qur'ana bayaku nulene at eru Misruga bodati masakketta kuramungendani banu Israilu ehmi ma banu Israilge huriha firihen darinta ufamwatanun marafikama baninama ebami hum bunani timammen rashuga masakke Qur'ana bayaku nutibene ena Firaun jawabu gami bunani ehem vejjiya timanna kanta Qur'ana gotaki en ahar ufamba kudin maraniye anin ahar ufamba kudin numara dukollani komme kas ena kanta kuramun gendiye egota ena kudin numara aharuga duniyan ufemme wadaagannawani Harun alayhi salam ena kudin maramun gendi aharuga duniyan ufemme wadaagannawani Musa alayhi salam komme kas Musa alayhi salam ge mamma fulu alaswe inna bihinduga adi ekamana rakkawe wadaaganna bihinduga ekamana ya firihen darikala ku libi wadaagatima ekamana warabbada birfulugai sabaki Firaunge awanunta geegiya wade balamungende maabandu anghana ko hurito maabana ko anghana ko hurjjekama balinama ena vihani kongirakuto vihafito konkala kujjetto vihei mihuriha ecce balamungende firihen kujjaku vihafi kama balinama wagutun e kujjaku maralamun gendiya komme kas Musa alayhi salam ge mamma fula firihen darikala ko libi wadaagatima e aharaki ei firihen dariya ko libijje kama balinama e kujjaku marala aharu ehembiba Musa alayhi salam ge mamma fuluga hippuluga wara bodati biruwerikan upedigen dia ehnamas man Allah Musa alayhi salam ge mamma fulan amur kurba wahi ibawa fabali wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i timang Allah Musa alayhi salam ge mamma fula wahi ibabime an ardi'i e dari fula kiru fodo arwash fa idha khifti alayhi kamanaya
ekujjaya deterega birwerikan hiwejjikama waninama firaunge awanun as ekujja nagafana kamuge birwerikan kamanayan hiwejjikama waninama fa alqihi fil yam kamana fottakallafa ekujja korteriya dukollash wala takhafi wala tahzani kamana birfulu nugannacce wala tahzani adi kamana hase wada nugannawacce inna radduhu ilayk timang allah kamanayan ekujja amura genes devanam waja'iluhu minal mursalin adi timang allah ekujjaya ki rasul bekalunge terembes labwa devanam ehembima kamana timang allah ga amurful tanfiz kurabash komme kas allah ga amurful tanfiz kuram goton musa alayhi salam ge mamma fulu e darfula kirufoda eruma fahuga fotta kallabwa fa koruge teriya dukollebi komme kas ek kor terega e foshigandu oya damun gos firaunuge ahulweri ek fotten nagafa e foshi huluwa beliru myoti kirubo kuda kujje e hinduga e kujja kuwagen e bami hundani firaunuge ganduwara gos firaunuge gatuga emi hum bunani myoti timammen hoyagen gena kujjeke firaunu bunani konkahala kujjen heye firihen kujjeke kom bayge kujjen heye qibtinge kujjen he nota banu israilunge kujjen he banu israilunge kujjek awaha maralash e hinduga firaunuge ambikamalum bunani la taqtulu numaracce e kujja numaracce asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada faharga aharman e kujjaga faratun faada bes ko faanu heye nuata aharman demihunge dariyakan e kujja hadagen genguleni ehinduga firaun wara duli as fabunani enaga anhanunga gaatuga bunani tiba e kujja gengulesh ahanna kati kujja nu gengulevene komme kas e hisabun firaun e kujja dukollan komme kas firaun ga amkamalun e kujja deke wara boda lob fulu wejje e kujja balahattan komme hembes beenu wejje komme kas e kujja ko banu havegen rom fashaf ehinduga firaun ga amkamalun enage ehi terinta fonuwagen misruge magutakun kiruma anhenun hodani komme kas ebami hun magutakan nukuma fa gowalani firaunu ge ganduwaru go ei kuda firhen kujjaka kirfadu arwana kiruma mihako awahan annashe emihaka wara bodati ujurata bes hamajehi fawe komme kas misruge eki anhenun as ekujjaya kirfadu arweto masake kuramun gendia ehnamas evves bihenga faratun ekujja kirfadu nuhippevi Allahu angawani wa harramna alayhi almaradi'a min qabl timang Allahu wani Musa alayhi salam mana kurabafe evves bihenga faratun kirfadu hippevu komme kas Musa alayhi salam ge mamma fulu gega hunna wagen birfulun ekamana birfulun halaku wani darifulu kobato darifulu vi kihiretto komme kas ekamanage anhen darikambalun Musa alayhi salam ge datta fuluge gatuga mamma fulu bidalwani darifulaye debalashe kokko bi gote balala kokko hodagen kokko ge khabar beto balalan debalashe komme kas Musa alayhi salam ge datta fulu nukumodagen magutakuga hingawamun daniko ekamanaya khabaru libijje firaunu ge ganduwaruga kudakujjako evvahaka den ekamana gos balali iruga mi ekamanage kokkofulu evves mihege gatun kirufadu nuhippawagen firaunu ge ambikambanun warabbonan haswadagen nulubani ehinduga Musa alayhi salam ge dattafulu bidalwani timanna hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum timanna bunan heyye ekujjaya kirfadu arwana mihako emihege karin hame yaqinum wes ekujja kirfadu hippawane komekas firaunu ga amikamalu munane awahati mihako gennashe emihako genes migege emihako horegen mi ganduwaru ga terege emihako horegen emihako mikujja bala bodu korashe komekas Musa alayhi salam ge dattafulu embur giya badagen mamma fulan khabar devima mamma fulu awas awahan firaunu ge ganduwara badagen Musa alayhi salam urwadun kurbafa hama kirfadu erubuma kiga ekalek fan kirfadu hippawa ehembima emihunnan igijje
මිකුජ්ජා බෙලෙහෙට්ටුම මියව්වරෙන් වකි රංගලු අංහෙනකු නෙක්ක කොම්මකස් මූසා අලයිහිස්සලාම් බොරු ෆුළුවනි ෆිරාවුනුගේ ගණුවරුග මූසා අලයිහිස්සලාම්ගේ මම්මා ෆුලා අදි මූසා අලයිහිස්සලාම්ගේ දත්තා ෆුලා මූසා අලයිහිස්සලාම මිහුරිහාම්මෙන් ෆිරාවුනුගේ ගණුවරුගේ තෙරේග බොරුවගෙන් අන්නනි කොම්මකස් මූසා අලයිහිස්සලාම් බොරු ෆුළුවේ එකලෙක් ෆාන් සුවාන් උමුරන් එලිවඩාගෙන විහිඳුග එකලෙක් ෆාන් එද්දුවහකු මිස්රුගේ මගුමච්ච නුකුම වඩාගෙන විහිරුග දෙමීහකු තලාපලන් එකකී එයි මිස්රුගේ අස්ලු දරිෆස්කලුගේ මීහෙ අනකකී එයි බනු ඉස්රාඊලුන්ගේ මීහෙ එහිඳුග මූසා අලයිහිස්සලාම් එදමීහුන් දුරු කරව මට්ටක එතන කාරි වඩාගෙනවනේ කාරි වඩාගම්ප එක්කල මිස්රුගේ ක්‍රිප්තින්ගේ මීහාගේ මේමතිග එකලෙක් ෆාන් ගොම්මුක්කවාෆ ජස්සවනි ෆහරග්ගාවස් ඒනායන් අනියාය කුරුමුගේ නියතකුන්නු එහෙනමස් ගොම්මුක්කවාෆ ජස්සවනි හාම එම්මෙ ෆහරකු ජස්සෙවුමා කීග එමීහකු හේනතිගෙන් වෙට්ටිජ්ජේ කොම්මකස් එමීහකු මරුවෙජ්ජේ එවගුතුග එව්වස් මීහකු එතනකුනේ සවබකී එයි ಮೆಂದುರು ವಗುತಕಿ ಅರಬಿನ್ ಆಮು ಗೊತೆಗ್ಗ ನಿದಾಫತಿ ಬೆ ವಗುತು ಕೊಮ್ಮೆಕಸ್ ಮೂಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮಂ ಎಮೀಹಾ ಮರುವಿಕಂ ಎಂಗಿ ವಡಾಗತಿಬ ಎಕಮ ವರಬ್ಬೊಡಂ ಹಿತಾಮ ಫ್ಲುಕುರಬ್ಬಿ ಹಿತಾಮ ಫ್ಲುಕುರಬ್ಬ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗ ಹದ್ರತುಗ ದುಆ ಕುರಬನಿ قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له حدواگن لبا إلهي ميعلاگ أمل نفس ميعلامي وني أنياوري وفي එහෙම බීම මියාලාය ෆාෆ ෆුස්සවාද බාෆන්දේ ෆග්ෆිර්ලි මියාලාය ෆාෆ ෆුස්සවාද බාෆන්දේ ෆගෆර له දෙම්මන් අල්ලාහ් එකලෙක් ෆානුගේ ෆාෆ ෆුස්සවාද බි කොම්මකස් මිස්රුගේ දෙන් එබෑබි හොන් හවීරු හේදාගෙන් මගුමුච්ච නොකු ඉංගරු කමකු දාකන්නේ මියොති මිස්රුගේ අස්ලු දරිෆස් කලුගේ මීහකු මරුවෆ එහෙනම මරාලි කාකු කබෙ එබෑමි හොන්නක නේගුණු ෆිරාවුනුගේ ලෂ්කරුගේ ෆොරෙන්සික් ටීම් ඇස් ඒකි තහලීල් තක්කොක් ගම්වෙස් එබෑමි හොන්නක මීහා අස්ලු මරාලි මීහකි කාහු කම නුවෙන් එගුණු ඒගේ අනෙද්දුවහු හාම මීස්තකුම් මගුමතිග එව්වෙෆ ඔය බගුතෙක්ග ඊයග එකලෙක් ෆාන් නස්රු දෙවි බනු ඉස්රාඊලුගේ මීහාය අදිවස් එහෙන් මිස්රුගේ අස්ලු දරිෆස් කලුගේ මීහක දෙමීහුන් අලක්කාවස් තලාෆලාගෙනගෙන් ඔළුබාතන් එකලෙක් ෆාන ෆෙනිවඩාගෙනවන කොම්මකස් එමීහක මූසා අලයිහිස්සලාම් ෆෙනිවඩාගෙන විහිදුග එකලෙක් එමීහකු දන්නවනි මූසා අලයිහිස්සලාම තිමන්නාය නස්රු දෙව්වා ෆාන්දේ තිමන්නාය සලාම කොත් දෙව්වාෂ එහිඳුග මූසා අලයිහිස්සලාම් ඒනාය මුඛාතබ් කරවා විදාලවනි ඉන්නක ලගවිය්යුම් මුබීන් කලයකි වරද් අරාරුම් වන් ලෝබි කරා මිහික ඊයක වෙස් මිහක අරාරුම් වියේ මියදු අලක්ක අරාරුම් වඩී මිහෙන් විදාලුම ෆහුග එක්කල දෙමිහුන් දුරු කරව මට්ටක මූසා අලයිහිස්සලාම් කාරිය වඩා ගන්නවනි කොම්මකස් ඒ කාරිය වඩා ගතීම එක්කල මිහායන් හීවි ඊයක මූසා අලයිහිස්සලාම් මීහකු මරාල විගත මියදු තිමන්නා මරාල ෆානේ එහෙම් වෙගෙන් ඒන මිබුනනි යා මූසා ඒ මූසාය අතුරීදු අන් තක්තුලනි කලෙෆාන් බේරුම් ෆුල්වනි අහරෙන් මරාරන් හේ කමා කතල්ත නෆ්සම් බිල් අම්ස් ඊයක මීහකු මරාලි ෆදාන් මියදු තිමන්නා මරාරන් හියේ බේරුම් ෆුල්වනි අද එහිදුග එතනන් එව්වෆතිබි එම්මෙන්නම් ඉගිජ්ජේ ඊයක මීහකු මරාලි මීහකි එයි මූසා අලයිහිස්සලාම් ක එහෙම් බීම එමීහකු මරාලි මීහකු මියොති එගිෆා එංගි බයාම් වෙෆ එහෙම් බීම එමීහගේ මච්ච ශරියා කුරවි එමීහගේ මච්ච මරුගේ හුකුම් තන්ෆීස් කුරවි ගෙන්දාන් කොම්මකස් මූසා අලයිහිස්සලාම් මිකමා වරබ්බොඩ බිරුෆුළු ගම්පි ෆිරාවුනුගේ ගාත ගෙන්දෙවි එනක් මූසා අලයිහිස්සලාම්ගේ මච්ච ශරියා කුර විධානකම එකරෙක් ෆාන් බිරුෆුළුන් මීස්තකුන්න ෆිල්ලවාගෙන් උළුබණකෝ මීහකු ඇස් එකරෙක් ෆානුගේ ගාතුක විදාලවනි උඛ්රුජ් මිරසුන් නුකුම වඩා ගන්නවාශ ඉන්නල් මලඅ යඅතමිරුන බික ලියක්තුලුක් මීස්තකුන් ඉබම් සල්ලා කුරේ කලෙක් ෆාන් මරාලා ඊයක කලෙක් ෆාන් මීහකු මරාලා බික මට්ටක ඒගේ බදල් හිප්පවා කලෙක් ෆාන් මරාලුම මීස්තකුන් ඉබ සල්ලා කුරේ එහෙම බීම ෆඛ්රුජ් කලෙක් ෆාන් මිරසුන් නුකුම වඩා ගන්නවාශ ඉන්නී ලක මිනන් නාසිහින් තිමන්නායකි කලෙක් ෆාන
nasihat tariwa mi hakime timannaage nasiha qabul kurba kalek faad mirashun nukma wadagan nawash fakharaja minha khaifan yatarqab den e kalek faan biruflu gan nawa haluga erashun nukma wadagan nawani qala rabbi najjini min alqawmi adh-dhalimin den e kalek faan du'a kurbani haddawa nguluba ilahe mi aniya weringa kibang mi ala salam ko debba pande den e kalek faan husfaga datur kurba fa hingawa fa wadagan nawani madian ne kiyunu rashaka erasha wadagan nabi iruga e kalek faan hun nabi warabboda karuhikkagam fa warabboda femfata kabbenu befa ehinduga e kalek faan fen wadagan nawani duru hisabe gahuri walegga baawaru mihon etanan evve fennagum datan adi etanuga de anhin kudin tibe ekudin fahata jamun dahatan ehembegen ekudin nan ehi teribuma ekalege fan qasd kurabi ehnamas miwahakatan irad kurabiya algun men kuriya gendani miyanna haftaage darsuga allah subhanahu wa taala algun men emmen nan hewbas qabul kurumga tawfiq debash amin subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته